O le whai upu mua ma le lua. Nga koe si i le whai upu e walu ma le iwa. Sila ia la whai tauina. Ai vai mua i le whai upu muri al maka upu e luas furuma le wha. You know, Exodus 24, the last verse, if I may. Afionga pa ia nei le atu. Walu foi Mose i to tonu lava o le ao. Walua e foi i le maunga. Sai ai Mose i le maunga i ao e wha nga fulu, ma po e wha nga fulu. Amen. O le whaiupu, mta upu e duas furuma lima, whaiupu mua ma lua e whaapea. O whetalai mai foi le ali i a Mose, o whaapea mai. I e whai atu le whanaunga Israelu. I o la tau au mai le taulanga i a te au. E ta itasi le tangata ma le mea ua manatu fua i lona lava loto. Tau te talia ai le taulanga i a te au. Whaiupu e valu ma le whaiupu e iwa. I a la tau whaia fo i moa au se malu. O te nofo ai whaatasi ma i la tau. E tusa ma mea uma lava o te whaadi atu i a te oe. Pei o le whaatusa o le malu. Ma le whaatusa o ana mea uma lava i a whaapea o na outou whaia. Amen. So the last verse of Whaitauinga le whaapea kāngi i a whaapea. Verse 18 of chapter 24. Then Moses entered the cloud as he went up to the mountain. And he stayed on the mountain 40 days and 40 nights. Then verse 1 and 2, chapter 25. The Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me, for everyone whose heart prompts them to give. Verse 8 and 9. Then have them make a sanctuary for me. I will dwell among them. Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. The word of God for the people of God. Thanks be to God. Whamanuia mai le tua le whaitaulino lana awhionga pa ia. Mai a te ia pervi inga e whavavau. Amen. Whaula upu le nei tai ao le mātua tua. Lo nganga pa ia e whauai lau. Lau au auna. Whaula mātua whalongo. Lord, anoint the hearing and the preaching of your word this morning. May the words of my mouth and the meditation of my heart bring glory and honor to you. In Jesus' name, amen. Ina o le kusia e soto, o le tala, I le o ese mai o le a inga o le atua po o kangaka e ka u kangaka e pere. O le o ese mai ai kupiko e anga I atu I maunga o Sinai. So the book of Exodus, it tells the story of a journey. The journey of the Hebrew people from Egypt to Mount Sinai. Now, le upu Exodus, po le upu lea e soko. O le Exodus, o le wingo le upu, ke lo sign vo e pipi lungo whaiko koa. Le whaingo le exit. That's le wingo le upu e soko. Longo wingo, it's the way out. Ai fale vo e le mori le lungo whaiko exit. Longo wingo fai loma ia, that's the way, it's the way out. O le awala le ke aluei fafo pe ke alu ese mai. Now, if it's here, so what is the way out? O le ala awala ke alu ese mai, mala awala ke aluei fafo. E whaakau ia aigo piko, o le kali, o le atua. You know, God is the way out. O le atua, o le awala. Pawale o le awala e mawhaingo e se mai tangata mai sai kianga, ma puapuanga, ma le polonga, ma le angasala, ma le oti. O le atua. So God is the way out. It's the only way out. Pawale o le awa. Loinga ma fau ya isala e luma leo ese mai ai kupiko. Anga le ai le atua e leo ese mai. Loinga the way out o le awalanga o ese mai ai o le atua. God is the way out.
O mele le sa wo Yesu fai mai Yesu nga usa fai mai o a unei o le ala o le upumoni I maleola. So Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. I am afaufaui. Nga o Yesu ala kako awala. Kako kio ese mai le polongo le angasala, ma le saisaikia, ma le matitiva, ma le kango lima. Jesus is the only way. Amen? Ole kusidan kako foi kauinga. O ke fika ngoan ngai kai au le mele ka o le malu. Famai fai upu e valu ma le iwa hamea. Famai ua whaakongo a koe le akua mo se e fai se malu. Build a sanctuary. Amen? Aia e mawhau le ye. Mai le maka upu le luas furu ma le limo le kusio e septu. Mango fai e fast furu maka upu le soko. Mai le maka upu le luas furu ma le lima e kaua I le maka upu e fast e furu. Ke lo pau al mela kalango I maka upu nga. O le whaingo le whale le ka o le whale whitafa. Now, a ngofola, a vese dal mka upu e kolu lua, kolu wha, wa mka upu la ngai le whakakaulu. Nga e mawala ia e se furu kolu 13 chapters. Ke lo mela kalangoi. It's the tabernacle. O le whale le mwha yaku le ko ia Mosea. Whai se whale au te nofoi. Amen? Pamela kala. Really? Now, I le whai unga maka upu e luas furuma le wha. Nga whai mai lea kua ia Mose, come up here. O ngā lua kua leo Mose nofo ma lea tua. Do you know how long? Wha se furu aso, po. Ai ke lo ele ngā wha se furu aso. Pau wale mea lantalango I Mose ma lea tua o le whaingole. O le whaingole malu, whaingole whale whitafa. Whamela o kala uili. So it must be a very important house. Masalo o le kāua leo. Ai mawhau ia I lea tua. You know, it took God only how many days to create the world? Fiasong whai lea kua lalangi. Ngā leongo. Just 6. A lea fia wha se furu au, wha se furu po kala ngole kua ia Mose le whaingole. Whaingole whalifta. So whai aku lea kua ia Mose. Whai lai ka ngaka. Build me a house. Now, o le vesiri. O le ala mea ka o le whale whakafa. Au o le whapāte whaperkangi lewe mai I o le tabernacle. La mea ka o le tabernacle po le whale leo mga o le kua e whai I tangata iake. Now, ai mawhau le leia iai. It's a tent. O le ala whale po le malu po le tabernacle le mga o le kua e whai. O le whale ie. Amen? O le whale ie. Pe a koi gobu wha. E ka ula tabernacle. But it's a tent. Whamela o kala. What? Mga ole a kua e ngofo se whale ie? And the answer is yes. E ke makua ofo le wha pe ka kou. E ole a whaku le a kua ia Mose. You know, whai se whale. Whonga whale se furu ke ngofo ai. Pe whai se whale aulo ke ngofo ai. Ai sao le a kua mai no. Build me a tent. Amen. Now, I've seen this here. Why did God, in fact, with voice fale ku mau, but build me a tent? Well, get on the because olengo ngofo le ole tua le vauia. Ifale a tent. All the people are now in the desert. They are living in tent. Ale foi la saule ku fa mai. A con ngofo ifale o ke fia ngofo foi la ise. E fale mala kala wow. Le tua le ka ko ke au ngai mai le ku Israel ua. E fia fa pe yo ita to. E fia he wants to live like his people and he wants to live with his people. E manga ngofo kai pe o ka ko e manga foi no nofo mai tatou. E mangkua le inga ua liu tino tangata ke riso. Le ka ke roe le fa ngau se fa mai. E le ngofo foi se fale. Palaces le ngofo I kupua. Kini sile. E se ale tua le ka ke kapuan. Sau ia. E fa ngau mai Yesu la ngofo kupu ia. Ia he rotama I palaces se aulo a koa. E kere ale foi se fe au ngale. E serve o e tangata.
ai sau le ku le langi malolongi o le ngafia langi malolongi sau ngofo le fale kau yo se fari amen fa kau va au le mea sau le mangkul kala Yohane. You know the Gospel of John, familiar Gospel of John, the Word became flesh and dwelled among us. Famai yoange ua liu tino tangata le upu po le loko ujo Yesu. Famai yoange na mau foi o ia ma imato. Ma mako maka ilonga mamadu. Kero le upu ngao le mau. Le fai mai he dwell with us. E koe manga kua e ka ngaka le tapa neko le ba. Jesus come and dwell with us. Ngo inga le fai mai yoange. Sawa Yesu fa akuvo ilonga fale ie. Ia o kafe ngao o kofal. The Word became flesh and tabernacle or dwell with us. Amen. Le whaakau va'au lea tua. Nga sau voi nga ia whaakulong fale i so o maika. Ele i sau alu se fale mawalunga. Nga sawa i le mea le iai ita. Ina o la le kau o le mea. E kau mea i ka kou le whaingo fie o le atu. God is simple. Ele nga ko le whaingo fie a le wha maua lalo o le atu. A fie o mai a Yesu le atu sawa ka kou. Sawa ka kou levo whakas. Mangko le i le maungo si ngai sa ngofo le aku le maungo. Alo wha ku ia mosea. Le ese o kilo koe fia ngofo le maungo. Ke fia lako e le mele ko ke. Ai whaila se fale i o ke lau ka kou ke. Ngofo whakasi. Whai maka o ki o lea tua. Ele ngaka o le whaingo fie. A o lea tua mo tangata uma. O lea kua voio. So si tangata. Kau ki o le kako o kua. O mangkua lea ngu kako i ngola mai Samoa. O le anga nuu wha Samoa. E eser fale o matai. Eser fale o kaulilea. Ai ma fau le lea le sawa Yesu. Sawa Yesu le ia fel falo matai. Ai sawa fel falo kau le lea matina makamaki. Ai ma fau i. Sawa Yesu le ia fel falo makai ai sawa fel falo tau le lea tina matamiti. Sele makau ki o le atua. Amen. That's o le atua o ka ngaka umu. O lea kua e level whaatasi mai tātou. Longa winga, peke maumea, nga sau Yesu mo oi. Peke makiva, nga sau Yesu mo oi. Po oio ka ngaka ngasala, nga sau Yesu mo oi. Everyone, nga sau Yesu mo i tātou. Amen. Kei lolo me ngālinga fia ngofo Yesu i whale ie mai kako. Inga ia kaua koe Yesu i ona tangata. E lata mai ia oe ma amen si de kawo so Yesu mo fo fole e kawo ko ia oe ma u le ka ke kwa oe amen inga ye lo tangata we are neighbors I'm next door I'm close to you kero ka wanga so Yesu o le tua fo ia mo se ma fo isonga fale inga ye lo tangata God is close. If you need help, God is very close. Mamau e whaalongo I ka kaloa ko inga molo ma ko yeso la le tua o mamau walunga le me ke alalai ke o foi so le lia. But no, God is so close. God is so close. Amen. Ia ikako. O le fina ngalo foi o le akua inga ia sawe e ngofo mai tatou a o le mea ka ua ia nofo I to tonu ia I tatou. Amen. Le mea le ka ue ka kou o le mamalu o lea o le atua. Kero le mamalu le o le akua e fia sau I lo fali. Amen. Le glory leo le akua po le presence leo le akua e fia alu atu I lo fale. Now, o oe lai whakangā pe whaasa
O ke mga ai ke lo every day. Le mamalu leo le kua. Ke lo le mamalu le kua le ko ke whaalongo inga i pia ka komei ka ke kapua. Lal mea lenga la le worship e ke au malingi au loi mata. It's the presence o le aku. Ke lo le mamalu anga o le kua le ke whaalongo inga i e fia lo atu i lo whale. God, that presence can be in your house. Le mamalu leo le kua. A o ngā waku lo whale. Ma e loa le kaua leo. Ke lo e. E wha atoa le atua mea le aku. E a koa mea o lo ainga. Amen. Peko ke ai koko leisa i ngā i le whalawa. E mā o ona ma fia ma karikariere ko ai. Amen. E ke makua ofo. That's the glory, le presence, le mamalu leo le akua, le a lenga fia sau e ngofo, e lata mai ia ka. E le ngau i le loko i ke le longa, le mamalu leo le akua. E mwhainga sau lo fale. E mwhainga sau lo ainga. E mwhainga e whea rua, e ma ave le mamalu leo le atua, e so se me kia. If you are aware le presence ma le mamalu leo le. Amen. E le koe wha whea tātou le le kupe pe ai le mamalu leo le akua e kakoai. Kelo kako ainga o ngalinga ko kupe ke vai kako ke ai nu. E ai ita, amen. E ai vave voi. E le ai karkalango ai kopi ai sia. O le kero la ilmela ule ko yasu bela fa alu. Ai a o ngaile mamalu le ko ke vai kasera sungo ro me ai ke maona. Ai ku uma me umala ai masilo makua. Look, that's the truth. Ke mga ai ke ro le ka ke karie pate o le mamalu nga o le akua asawe e manguia mea uma e atoa mea uma pe ai le mamalu ma le paia le o le akua i so se mea ka kou ke whaia. Amen. Masaro le mamalu po le leile o le atua le ke wha alongo iai le usumai ma pepese le e whakasa le ka kou ke loa ka kou ingo mo le whakasa kia le pese vera le whakasa e se lau varu se furu fai mai. Ele lei me uma wa ya Yesu afatasi mai ya o te filemu. Ke ro ka wol pesere. Ke ro le mamalu le o le akua. Le presence o le akua a waku lo ainga. Ke ro le lei me uma. Ke ro e filemu me uma. E a koa me uma. Pele ai se kupe. Ai le mamalu leo le akua i lo ainga ma lo wolanga e manguia meu. Amen. Ke si le kaua le ki ofa mai le akua e fia ngofo lata mai i ona tangata. Ke rau fai upu e lua le pesenga. Fa mai e moni e tutupu mea e tinga ai. Yes. E ko kupu a mea ki nga ai. Ai ke rau mamalu leo le akua. Fa mai le fai upu nga ai fa mai le maua Paulo. Mea, o ke mawhaia mea umal whaatasi mai o le atu. Filipi e whawhai upes fumal konu le winga i le upunga le pes. Le mamaru leo le kua a sawi o kakou a inga. Ma o kakou whioa i makau ave. E le vesi a mea uma ai ke loe. E manguia ma le lei mea uma. E file e mua i sea. Wafo i le whaatasi mai le atua. Amen. Le mamaru leo le kua. A onga e loa ma o ui loa. Ke vai pe al mere kopu i le loku pe aka. E ke ngofu ai lo fale te tatalo ke au e kang. E ke la longa le presence o le akua i mea uma ka kou ke whaia. Amen? Kua fio mai le akua e fia ngofu i se fale i e lata mai ia i ka kou e whai ngofie o le atua o tangata uma o le akua e fia level whaatasi mai tātou. Amen. O le melo ngarua o ke mga o ke ilole. I le whale i e le po le tent leo. E le tu mau. Le o mga o le akua e whai aku ia mo se whai se whale i e. Whai se tāpaneko. O ke ngofo ai. Ai ke rol meo ke mga o ke ilole whale i e le. O se whale le tu. La le uima. E whapipi i ngei ma whaatu. A o nga saungi o le amu. Whai aku le akua kakou alu. La le mea kupu. E si, e ngau, e whaamoe, e keu, e ka ai, ma. E amasaungi, e mu, longo inga o le fale ie e whesii tai solo. Mele le pese sulveka, mele le pese sulveka.
Tapaneko fesi ita isolo. Kelo me ngalenga fa yele ko fa yele. Ele fa ya ko fa ni posi mai mau wol fa le. Because of fina ngalo le tua. E mu fa tasi maona tangata. So se mea ka ko ke o ya ia. Ka ko ke o fa kasi male tua. Ke manga o ke lo so se mea ka ko ke o ya. Ele ai se kai mi o lobo langa ke ko kasi nga. Le ka ko ke feo ai male tua. So se mea ka ko ke o male tua. Awe ke fefe se me ke ai ka ko ke o male tua. Amen. Every time ka ko ke mingo ye mo ka ko o mo ka ko wa ngai. Ka ko ke o male tua. O ai la se fa sanga ka mai pe au le tua mai ka. Amen. E ka ko ke mingoi mau fa tasi male ku. Au ke mga ai ke roa. O se fale ele tuma. Temporary. The tent or the tabernacle is a temporary place for God. Oe mangkua so e la ikikia. Whakua e whangau. Masawe le amso kako e mangkua so kako whakua kako whangau mea o kako pepe. Ke roi. Everybody loves us. Amen. Wai kei mo kako la haiki whangau mo yo pepe. O kasia ele se ika ia ke oe. Si iang elea. Alo lofa tangata uma ia i kako. Amen. Oe manga kuala le aso nga mua afu e oe roka mamaluki. Mao ale ko ya inga ya oe anga ele alo bo fa pegi ka kile ko felo a ole aso le fa mai lo ma fo fa ya ma se si lo fa ya ka amen kini si ele tu ma ule olang e fe si ya i ma fe su ya sa e pepe alo fa ngi o tangata wa e ma ku wa e fa long ka le ai ma se si fi ya te amen kini si ele ku ma ule olanga e fe sui ya i vol manatu tangata amen awa e mang kuala le aso nga sa wai se singa sa wal tangata fa ya ku ya oe e se lo o lele amen e mang kuala aso ba le aso nga e fai poipo amen kemi nga ke vai pei oi pei o le tupu po le princesse amen kini si de olanga laiki kupae so kako ke manga kuale fe sui ya i male tu mau le olanga pate ke manga oi ke ro le lofo le tu e ku mau e o i le faa va le wa umanga e fai poipo the best day of your life o e manga kuala le aso nga fai la ukala I made a mistake amen le banga i le fai poipo nga wa wa fia ka usanga ke ya fai la ukala ya wo usasi nalmo esasi se siga ka ko fai poipo amen paru ke manga oya o ele se ai se e fe momo wa i manato tangata o le aso wa I love you honey o le si aso wa I don't love you man se ke ni si le fe momo wa yo o manato tangata o le point lo ke manga ke iro ele ai ase me o le olanga ni tuma ele ise me tuma ke mangkua so mako o mangkua so ka ko ngola mo Samoa ka ko feola ngai Samoa o mangkua le mele ngalo ma fofo mangkua le kiminga no TV there is no TV no internet no nothing e o malonga ai ko o mai lo si o le kio amen o mangkua ka ko le kio fu le koso runga le area popo a vai ma se mai ma kaka ko ku nga ko mai la ya si o aya ka falo ngolongo se manga yo e le sisi omi ma e kala ngova kasima fia le fa kwa umanga ai so mamoe ai umai ma ko mamoe ka ko e so vai ke si amen le la ko me ka ko falo ngolongo o ke manga ai ke lo masala ke mangkuan mele e sa wale fa salonga le kio ke ya lo falo ngoko mai ting kon lua so e lo le leia upu ya la folo mai olea e ia i va tapu o pa ia samu amen que disi va ko ka ko masani kon lua ting so mai va tapu fa mai ka kala maliu fo ka
Ke mga ai ke lo le langa ye le tuma. E o ai lo langa mo lo langa. E vo le asto ting ting ting. Fama ya so skoing ya, mari o so kalo fai. Ko wanga lo makai malingi ku yai. Ele ku mau le langa nei. Amen. Okay, mga ai ke lo one day. E ye le aso all of us. We're going to die. Hey, le aso kako ki fioki. Hey, le aso e umai. Le olanga. E umai le manava. O le fai mai o le aku e fai le fale fetafa. O le fale e le tuma. E ka uma ye ai kako, uma fa manatu mai ai kako. O mea uma le ya o ma. O lo fangua, o lo fale, o lau ka vale, o lau iPad, o au mea uma. E ei le aso e uma. E o ai o kako kingo, o lo wola. E le tu mau. Amen. E lo we spend so much time and so much money. Kelo kemi alu, mar kelo kupe alu lea. I le teu wina o le fale I o le tino. Amen. We spend so much money. Now, o que não foi aquela que o pé? Ai afa pé, a fema milion ale alu le teu. Que manga o ia que o ta o finelo. Amen. Ai sia. Ele tu mau. Ola le me sanga fa mai mau o nga kupe ma kaimi. Ai le mai fa nga lo nga loku le. Amen. Church, you know, here came we spend so much time trying to make this tent look good. So much time makupe ka mo foi fa manga ye le fale ie. But look at Pedro, le fale ie. E le aso ngau ngawai tu ul palpala. Amen. Amen. True. E ke mi mai mawe ka ko ke mi me le tuma. Amen. Okay, mga oi ke luar ngai kaya. Nga ole tua malonga mamalu. Manga polo misi. Maleola fa vau tu. Le mamalu le ole akua. E ko mawe o famba. Polo misi ya le atua. E o mai lava ile aso le ai ma se polo misi o fail. E o mai lava ile aso le ai ma se polo misi o expire. I polo misi le atua. Ino ka ke sa ili solo I mea lalangi. Ale ele mamalu le akua manga polo misi. Ma le ola e fa vau, ma le alofa. Awa o mea uma ia fa makala I lea. Le alofa. Ke lo o mea ia e fa vau e kauang kako sa ili. Amen. Ele ku mau mea uma. A o le atua manga polo misi ma le ola e fa vau ma le alofa. E fa vau la le kau. Sa ili mea e fa vau longa kau. O le akua manga polo misi ma le ola e fa vau alofa. Ina o mela po skolo paulo paualo le mea ele fail. Love never fail. Love never ends. Ele uma le alofa. E fa vau aisia. Awa o le atua o le alofa lava ia. Amen. E mo waku mea uma. Ele ese le atu. E fa vau. Ina o ele aso. Makala ngoi mo lo wafin. Okay, lo po fe nga ile makala ngoa nga pa lama ke kala ngoa. I was talking to my daughter and I was telling her about something. So lo ke fam kala lo wafin ele me lo fam kala ki. I will care for me lo wafin dad. You're judging people. Okay, me lo wafin dad. Nga ki fam si ngo ka nga. Ha me lo kala. Oh. O lo wafin no. I'm not judging people. I'm telling the truth. Amen. Kelo aso kele o kebi aka ko ka kala I sawa fa mai tanga tau ka ko fa masingoli. Awa avea foi la ngale mea. O ka ko musu e tau tala le mea sa
male mea moni. Ke leo ngai ka ko fanga ule ule ngi usilange. Ole mele le o ya onga. Don't speak the truth. Fai se kala e fia le tangata lea. Nongo inga ale fai mai lang ya sau tangata lea lai ola le anga sala e fai se kia ka. But that's not the truth. Kero kala kuspaya ka ko kala le mea sa o itangia mai ngosia ika. Masara wa fa long in news il ka ngaka le ngaliu le nga mafanga ya America. When we speak the truth, esa wa inga ka. Yongo afa inga mo lo lavo. Amen. But kemanga ke lo the best thing masara le me piko siri ka uang pa kalango ila fanga. Speak the truth. Tell them the truth. Yes, kinga it hurts, but truth and love last forever. Elem fainga aya ko ala fa yela fa ngau me le anga mo le ang sala ala ki akai. No, we need to tell them. We need to tell them the truth. Amen. Yes, kinga, but we need to tell them the truth. Aisia. Wale ka ke roi le ku mau lo. Fa alu tato te mi mea e fa vau. Amen. Now, ina ole le fale ie ole akua, le fale ole akua e le ku mau, o le fale fo ia e mau lalo e kokusa umai tato mo. O le me korwo ke mai ke le fale ole tu. O le kur ko ngā wau. O le wha kur ko afa. The tent was in the desert. The tabernacle was in the desert. Lo inga o whale le o tabernacle po o whale ie. O whela iai. O ko ngā wau. O lai le wau. O lai le ko afa. E ke rau mea ringa e ofu. Wha se fulu kausanga. O wheo aile ngu o le atua le ko afa ma le ko ngā wau. Ai reima se si whioki. Nga oea nga leu si ka ile kuang whioki. Now, afa peke le loa po o le mele ka o le desert po o le koafa. O le desert po o le vao po o le koafa. O se ngofuanga ele ise vai. E ke le maua ingi vai, ke le maua ingi mea ai, ke le maua ingi shelter. No food, no water, no shelter. Longa winga, e fai mai le kala. E lua aso e ke ngofua i koafa po o le vao e oti. Because ele ise vai le ingi mea ai e la inga fa asolo ako. Me laki foi pe alua so yo. Fa se fulu kausanga o iai isala elu le vau. Ke makua ofo i le alofa tu noa o le atua. Fa fe fenga ola isala elu le vau le fa se fulu kausanga. Wai o le kali o le atua. It's God. Amen. Provide le atua la ko need ya so fai so. Fa mai le o e fai nga ruenga nga le. Nga le ai mo moe kaka. Amen. Fe wa isolo. But nga provide le atua. Can you see the maka o kia o le atua? Ai ke rol me ke o fo. Nga le ai mo moe ma fia. Ai fai mai nga complain i le atua. You know, sometimes I only for say I nga ile kua mo manguia ile kua. E alwa I complain. Afu uru upong sao ka ko matai fa manu yanga ale tua. Me ngai ko kele ngai ka ko fa nga u ka ko mai ka ko wol ne tu nu. Wola mai fa nga. Ele lo e fa nga le mativa. Le makiva ka ko mai. E ke vai ko foi la ko wolanga e ola fa tau na. E ola fa mai maume ai e kasiale u kong illa pisi. Amen. Kero bele lu kupu ya Israel. Wangalo ya ila tau le polonga le anga sala nga labe ya ima ya ila tau ile. Fa se fulu ka usanga ola le vawa levan konga fioki. A lea lava fiola. Ai fa mai wa complaining me ai. Wa ki ngavo inguku ingei. Ma ngai. Fa mai kala fa salamo ma ngai yo. O be ai angit.
Wow. Amen. Darka wol me le ya ka. Porea lava le ko nga vao male. Fa fika uli o lo e go through ai. Ile ko afa. Ke mga ai ke Lord, don't worry. Don't complain. Awake bapole, awake complain. God is with us. Lea lava ya itatou, lea tua. Amen. Nga ke providing o kako needs ya so faiso. Yes e ki ngale o langa. Yes e fai ngaka. Lea lava ya ikako lea. Si da fia lea tua mea. Mal fai salamu. O yova o leo ma. Moi o ia. Ele ise mea te mativa. Amen. Do you believe that? Ele ngaka nga. Au ke mga afo e keido. A o nga kou frula isi ka nga kai ki ngam fa afi ka uri o leo langa. Lang kako me fai. Kako o mai fa akasi join mai lako. Peia o nga sauli a kua ilonga fale ia fa aku i au tafo tangata ma ngofa akasi mai lako. Kero kako me fai le fai pea o nga ti ngam ma popua ngā inga. A inga o leto. Kako ke o, kako ke whekangisi fa atasi mai lato. Kako ke kakalo fa akasi mai lako. Kako ke safa fa atasi mai lako. E keimi o lako ki ngā ma popua. Neo kako wa aia ku news in ngai wa yaso. Ele ngaka o kaua. A oe feoki, oe ua, sawa inga, e ua fasi o kia. Onga ole. Ele ngaka e karikongu ya Yesu. Hai ole. Ina ole. Faalinga o manatu. Kako wola i keimi. Whaingaka. Amen. Kaua Lucia ma Ukraine. Le kaua Israelu ma Palestina. Whanau o feoki. E o fia ai. So much evil in the world. Ai ke loe. God is still with us. Mere ke kaua ia i kako. A on kupu mei tangata. Kako whakangisi whakasi mai lako. Kako ka kalo mo i lato. Life is fragile. Life is temporary. E le ku mau pia leo langei. Amen. E ba ale fo i leo langei. O le siaso wa e malosi. O le siaso wa oso mai foi ngu. Amen. O le siaso wa whamanguia no. Kake go through i ki ngā o leo langane. Ai o lo au wale atua mai kako. Mai o kako loa. E le aso kako ke whioki. Ke lo aso ia ka uang kako ka pena iai. Ele o kupe, ele o mea ai, yes e ka ua voi. But, ke lo mea e whaavavau. E kau on ka kou mā, fau iai. Mea mulia, i le whale i lea o le atua, o le whale whakawhai. Ele i whai o se whale mauku, a o se whale whesi i taisolu. Wa ave ese mai e le atua ia Israel. Wa ave ese mai ai kupito. Kere al fesiri foi leva a Sunday school. Lalmenga ave se le tua on kangaka mai ai kupiko e ave fea. O le karia fa o nga saole. Ina yo kanana. Tasle mele o ya o nga sa. No ese mai ngo le ko mai ai kupiko ina yo e kanana. Okay, mga ai ke ro that's a Sunday school answer. Nga ave ese mai le tua on tangata mai ai kupiko ina ia amai ya te ia. Nga ave ese mai le atuong ka ngaka mai le polonga o le angasala. Inga ia au mai ia te ia. Remember the way out e soko. The way out is God. Pawale awala ngau ese mai malave inga o lea tu. No inga e whaalongo i kalinga ole. Nga ave ese mai o lea kua inga ia ave ai i kanana. Le me o kafe swa susu ma le meli. No. That's Sunday school answer. Nga ave ese mai le tuong ka ngaka mai ai kupiko inga ia mai ia o e lo le mele le wakile nga misi de kalis me mua le vala awale tua ia o e mau is to bring you and me to God, to himself ele kemi ua vala aule ku e fai fai au fa pe o me piko silen ka o vala aule ku e fai fai au no vala aule ku inga ia e sau ia te ia
the relationship le mafukanga le male kua a o nga mafanga ma kwa mausali nga irola ia o mea umalai manu ia o ese mai ngu ole kua fa mo ole tua inga ia mai ia te ia mea mulia e peisla i lungo mea piko i ka uale e manga kua le te kusia Isai e ongo ua foi merka fianga. They come back from the exile. Le wo mai, mankola lo foi merka fianga. Le isa malu. O malepe dalo kalepe paperongia. Ai fesi do le ku fala ngal fesi le tua. Ri sai e ongo. Fa mal fesi le ku ya Israel. Le ala vai lo le ku o le isa malu le fa ko foi merka fianga. Ai fala ngal fesi le tua. Fa mai fesi le ku ya Israel. O le langi o lo ngofo adile. O la langi o le mea tu o yo vai. O fea e se fale to te faia moa. O fea e le mea te malo lo ia. Fala ngol visi. Israel. Fea se fale ko ke faia moa. Fea se mea ke malo lo ia. Now, masalo anga kali Israel pe kali ko inga foi fa pe ko inga sole se tama ya la afale foi ole vai me ole fo afo i merka fia ape asi ma se keminga se kau mapong ya imo mo se manga vale kiki yang karola yo ngu mo ye foi ka ko sa nga ko pe mo inga ye ko foi se marma amen me pior kadia nga fal ka kali foi nga fale kalesia o mo es ko fale si ria io ria la vai causa sa cupia ku amo ai fa non il tagliale fessiliale ku fese fale ko ke faia mo fese meu ke malo loi ai ko e kaliale ku fa non il tagliale ku fa mai a ole nei le tangata o te vai ole o fa ma walalo ma le loto tinga ole o matete ila up amen. Here's the truth. Elefia no fole tua se fale i. Elefia no fole ku e fai se malu e fai lima. Elefia no fole ku se auro ini fale fai auro mangi a rio. Ke le fale fia fale ile tua fia malo lo ile tua. Ol tangata. La menga bese ile ku onka ngaka mai ai kupiko. Ya mai ya te ia. Fel fale fia ngofo ile kua. Fel fale fia fale ima mano lo ile tua. O le tangata. Pawalea. O le meang fai ile tua ilonga fa akusa pa ia o le tangata. Ai ke rol ka ua vo. Ele o kangaka uma. E fia mano lo ma fale le tua le tangata ai le o kangaka uma. E ile ko inga tangata e fia ngofo ima mano lo ile tua. O le a. O le tangata ua faa mawalalo lo na loto le salamo. Ma le tangata ua ngakeke mausika i le uporeko. Te lolo mea ngawhai ile ko e whai fale i e le se fale tū mau. A wā o le fale kū mau e fia ngofo ile kua. O le tangaka ua faa mawalalo ma le salamo. Ma ua ngakeke mausika i le uporeko. Amen. Le faa o la kanga a koa. Le maliwo ke riso inga ia fufuru o le maru malonga koe ku la le fa moe umanga maliwo ke riso o koe ku inga ia mamama fufuru maru ai o le aso pentecosto sent mai le nganga la le menga le nga fufuru fa mamala mal inga ia saulo le nganga pa ia nofo le fao la kanga ako le maliuma le koe kuo ke riso. Kero le purpose ako. Inga ia ba ma pa ia le tangata. Wa pawa le o le fale fia ngofo ile. O le kangaka ufa ma walalo ma le loko salmo. Ma le kangaka ua makeke mausi kai ila ma upu. O oe o le fale feta fa ile ako. Mele le fai mai paulu. Ko ke leilo e o ko kingo o le malu o le atua o le mea fio ai le nganga pai
Amen. Fale o le akua. Ia oi ma. Al fasiri mo oi ma o ngi kaya o ka ko ma o fau. O e vai o fale e fale o le akua. O e lo o e o le malu o le akua. A fai ki rei lo. Ki mga oi ke lo. Le fale nga mali wai ki riso. Le fale nga masa ai longko. Lea e ia oe